Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Manang Andrea. Adda ka din ni Romana? Ada ng busy. Aglablaba. Nagado di labaan na. Kasta ka di Manang? Apay, anyat masapul mo iti kapsat ko. Sarong kara ko Manang. Busy ni Romana. Ado ti labaan na. Uraya mamalpas no kayat mo. Day tatalo siguro nga oras. Tulungak langan Manang. Ay sanan. Kabaalan na day jay. Saan nakasapulan ti tulong mo? Sige nga rod Manang. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Sige. Into na da oras na. Ngam panagkunak. Awan oras na mangsango iti sa nga ili, Rico. Ala, mapankan. Tagluto akpay. Manaktak ka na yan. Romana, pilya man na yung bagti pakirelasyon na wano pa kaya sawam to. Panunutam ti kinarigat ti panagbiag tayo. Manang, pilyam tayo ado ti sanikwana. Tay baknang kunak manlangan. Di naktultulada na nakiasaway ti pada tayo ang marigrigat. Kita ang ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ti panagbiag mita. Nagkutong ako na makipurpurdiya. Tanudyak tulungan ti asawa ka makipurdiya. Awan igatang itigatas dagiti ka anakam. Manang, napintas ka ading ko. Ado dagiti agar-aram kan ka. Isa sana tilak aklunam dita Kita tay maipayan na kay tinapintas sa panagbiag. Panunutam ti rigat. Kat, andan pilim ka dagiti agar-aram kan ka? Kuwa Manang. Nuawan pa'y, siyak tagpili. Ni Mario ti pilyam. Napintas so ti masakbayam iti puder na. Nalawa ti dagada. Nalawa ti talon at tinawid na kadagiti pimusayan na dadakkel na. Siyak ti patsyam. Tayin inauna akngam si ka. Iso dangganak, Romana. Andrea. Apay nga inaknak Ma'am Jadem. Bayam ngay so tagpili iti pakiasawaan na. Ay na, pagsayatan na matla ti pampanunutag tatang. Kaya't yung arod ang maitulad kanyak. Padak nga marigrigat tinagtinagak. Kitaan nyo man ti pamagik, kaslak latakong ang naganak iti namin 5 asag dudusi ti anak na baboy. Kayod dito'y, kayod dita. Kakaasi ti bagya makipurpurdiya. Ngamawan mo't lataurnong. Mapanamin iti taraon kan gatas dagiti anak me. Ay kataganos ka. Adan tumulat ta siguro ilulong awiyaw anak ka. Ay, awan latam mo kung tatang. Awanan namnama. Iso ni Romana tayan tinamnama tayo. Siyempre, nubak nang to ti pakiasawaan na. May ranod tayo akabalay na. Matulungan na tayo. Iso tulungan dakman amang bagbagay di kabsat ko tatang. Ibagayaw, tani Mario ti pilyen na. Tan nakasiguradon tinapinta sa masakbayan na. No iso ti pakiasawaan na. Papa naman na Rico. Agpagapas ka no datata sa torna nang inak makipurdiya. Ay na, awanin na namon anak ko. Diretso mo ti pa nagpurpurdiya mo. Mayat kit diyan nang. Tapno diretso ti sweldo. Kaslak mo't lamang opisina ano kasta. At iwot pa ikat idan Takin sinas katapusan ti panagsweldo da. Idinto ta siya kat inal daw. Aginanak kamot. Anak. Adarabi apa naginananang. Pumdas daytan apa naginanak. Tipan naturog ko iti rabi. Manang Andrea. Adda ni Romana? Aywan! Adda Mario. Sige, subrag ka. Umay ka. Agya manang manang. Ay na, motor mo daytan nakaparada di tarwar, Mario. Un manang. Kagat-gatan ko lang din namin sa nakalman. Aya! Wow! Nagpintasan? Nangina daytan niya. Una. Nasuro ka 100,000 data. Wow! Nagninamatan? Huwag gayam. Anyat kahit mo nga inuman nga Diyos, wag kapi ka. Saanan manang. Kalkalpas ko nagmerienda di sentro. Ni Romana ti kayat ko akasarita. Mabitla nga ron tayo bak. Agdaldalos nga min ijay likod ka. Ang nalpas day jayan.
Di mo tari ko di nakasakay itinwa nga nagsardang itibatog anak ko. Ay, wan tatang. Umay man nga ta sumarungkaran ah. Ay ka, mayat mo ti service ni Rico niya. Anya mo day tangay? Nuang? Anya ko matimayat dita. Nuang ti service na. E din to ta ni Mario kat ngingina na motorsiklo ti service na tatang. Wanang nagagat ni Rico. Bilibak iti kinagagat na. An-anwam ta kinagagat no awan matdagaso kayam. May mayat ni Mario tanalawa ti daga na tatang. Iso tinang tawid iti dagadang iti dadakkel na. Agmay sang anak ko naman. Ay ka, depende ano asino kadakwada ti pilyan ni Romana. Narigat mayat no diktaran ta ade manakaw. Ay na, masapul a diktaran niyo Tulungan tayo, tamang ano di na mo ti pilpilyan na. Anya? Basta ni Mario ti kayat kong aklunan na. Period. Manang, ni Rico ko matikayat ko. Iso ngamin ti pakarik na agiti ayat. Ni Mario taklonam. Dakas ka kanyat may pilit mo ti kayat mo Romana. Manang, ibagbagak lang arot ti pagsayata mon. Anyat maganap mo iti dayjari ko. Kat padamot la makipurpur diya dayjay. Naimbag ni Mario tanalawa ti dagana. Di kan to agrigat iti puder na Romana. Iso taklonam. Basta demo ni Rico, tawan na pinta sa masakbayam kan kwa na. Mabuti nga ka ni Manang tatang. Iso ni Mario ti aklunak. Ang masino aya talaga ti kayat mo kadagiti agar-aram kan kaanak ko. Ni Rico kumaangam saan mo't akayat ni Manang. Saan ba't nga iso ti makidin na wano makiasawa? Si Kamot? Iso si kati agpilay. Ni Mario latan tatang. Total, adamot punto ni Manang ko. Tamok at inapinta sa masakbayak ti pampanunutan na. Wan, ang malangan mo ta makidin na ka iti di mo ay ayatan. Masursurok tumatla siguro nga ayatan ni Mario tatang. Kastamot ti ko na ni Manang. Malah makamuka nga rod, Romana. No kasta, inaklon mo ni Mario, Romana? Wan Manang. Nasayahat nga rod. Kasta ati rumbang. Agtulnog ka kanya ka Manang mo. Tamas amok ti bagbagak ngam sika. Ado ti experience ko ngam sika. Manang. Kat anyat ko na ni Mario ngay. Ikasar na ka. Awan mo't ibagbaga na akasta Manang. Ne, apay ngay. Dapat kasaradagusan. Di yun itantanpay. Tapno mayalis ang dapilyedo na kan ka. Awan pa'y mo't masasauna may papaniti kasar Manang. Kano ngay nga umay? Tasyakman ti makisarita kan kwa na? Mario, ading ko. Tangay inaklon na kamatan ti kabsat ko. Agayan ayat kayon, anya nga iti planom. Plano nga niya, Manang. Planom amang ikasari ti kabsat ko. Uwan to, Manang. Intun masangom Tani, bisiyak pa yung amin ita. Ne, anyat pa ka kumikumam nga Mario. Di ka dinalawa adaga na ipatawid kan ka? Saan Manang? Ada sa bali pa ka kumikumat. Ang mo kayat ni Romana, yawid ko di balay. Agat mabalin latamit Mario. Total agasawa kayon tumit. Isungagdan na kayon. Basta di mo liplipatan nga ikasar ni Romana Wan, Manang Andrea. Di ka madanagan. Mga nan, Rico, nakaluto ako. Sige lang, Nanang. Diyak tayo mabisin. Ay na, madlawan na unang tipang panunutom. Anak, di ka kumaunag ladladingit. Amo ka nasakitan ka, iti panagpaay ni Romana kan ka. Ngam di ka unay paapiktaran. Aglabas tumutlaang dayta. O, Nanang. Makailiw-liwag kan tumutlaang. O, Nang. Pilitot nga awatan tigasat ko ka ni Romana. Romana, yawid na kan ni Mario. Anya, ala, saan kami pa'y mata nagkasar Manang? Sumarunon to takasar. Bastag din na kayon, takas tati kayat na.
Impakadanan kanyak dayta. Nasaysaya at matlang nagnagad ka ni Jabalay na. Tapno sigurado asikat im asawa nanto. Ha? Imbagakmatan ka ni tatang dayta. Impakadakan kan kwa na. Isong awanan ti rumba nga pagdanagam. Pasensya ka nito balay Tani sana na urnos. Manipod pimanaw ti babaw nandito Saanan na urnos ti balay rawana. Bayam tasyak to ti mangurnos ka dagitoy Mario. Agyaman na ka. Nagrigat gantag may sang agbibiyag. Iso nasayat matay manugot ka na makidin na kanyak. Addan kadwag dito balay ngayon patawid kanyak dagiti dadakkel ko. Mario, agriing kan, aldawan. Alas 10 ni tagsapa. Nakaluto akon. Mabisina ko na mangurura iti panagriing mo. Buwangon kan Matulog ka ba Umuna ka naman. Sumaruno ako. Ha? Ala? Inturog namanan. Agpagapas kay samat din tata. Ay won barok. Intun bigatan. Agsapsapulak nga ron iti tangdanak nga gapas. Siya kong tata. Awan mo trabaho no bigat. Ay nalpasin na ya. Tay pakitang tangdanam ijedaya. Kalkalpas na di kalman tata. Ay sige man nga ron barok. Ay naimbaglaagin tada ka ang nagagat ang mapurpur diya dito lugar tayaw. Mabalin, jak ngamin kaya ti mabakante, tasayang ti aldaw tata. Nakagagagat ka. Kat awan mo't asawa kan anak mo suportaram. Ay kat, para iti masakbayak to tata. No kayat mo Mario, dakamin kan nila kay kutimang sukay iti talon mo. Saan mo sa matamasango nga si kasuhan ading ko? Talaga saan manang? Masalutak nga gubray ti daga. Ha? Ay kat ipasukay mo na kada kami. Ay kat sige Da kayo ti makamo, manang Andrea. Sayang tinalawa at alon na tadi na mo't amo asukayon anak ko. Sana bali at da kamin timang sukay kanila kay kutatang. Mangtad kamin tulay tibingay nan into nagapit kami. Mulaan mi man iti pagay. Kat numalpas ti pagay, agmula kami tagdudumaan nateng. Ay paabangan na. Awang mo timbaga na kasta tatang. Basta sukayan mi kanulatan. Mangtad kamin tulay tibas si tabingay nan Nanang, adaba nga kadaga. Mula ak iti agduduma. Akin dagangay. Dagatyam amuti gayam ko nanang. Anya? Ay na. Nalawa dagaday dyan nanang. Ado ti maimula. Tinawan ka no ti panagbayad ko iti abang na. Nalakalang ti imbaga ng abang day dyan nanang. Tatang, umutang akman iti kwartayo. Awan igatang ko iti bagasmikan ni Mario. Apay, awan kwarta ni Mariaw? Pangalaan na ko may iti kwarta na ngay, kat awan mo trabaho na tatang. Kan nagsadot, at dalay di balay amat maturog. Kat nawan masida, siyak ti pagpupudutan na awan madiskitar ko tatang. Aniya, anak ka. No kasta mo lagayan ti sitwasyon mo iti sidong ni Mariaw. Apay no sinaamon. Total saan kay mga nagkasar. Saan pa naladaw ti amin anak ka? Tatang, medyo nabayag mo't basitan ang nagdan na kami ka ni Mario. Iso nasursuro ko nga inayat. Iso asa nakaskari na ti ibagbagayo. Nang runa kat aginawa kon. Ay, kastaya. Ay nadam garot ti bagimanak ka. Di ka o nagbambandaw. Tanay, masiko ka maghayaman. Sige, mabit lang. Talak tay duldulin ko akwarta. Tay pautang ko kan. Ay naggasat ka tiyagbalintong asawa mo, Rikaw Barok. Nagpintason ti biyag mo ita. Naggagat ka nga ben. Kapilitan nga gagatak nga trabaho iti daga.
Tawan mo't inailagpas ko a kurso, tata. Mga sawa ka nga minin baraok. Wento tata. Dumteng tulat taday ta. Sige tata ha, labsan kayo pa eh. Tainak pa idyo uma. Sige lang baraok. Ay nagkagat na ita baraok. Awan ngagpay sudagana hanggang nadiskartay. Nagagat na makipurpurdiya. Kanadap abangan na daga. Kat isuitaan ti pagapapitan na iti adu amula. Ay sayang. No iso ko matinaasawa ti anak kao ay nagasat ko ma. Hanggang saan may tapon no nalawa ti daga ti nakiasawaan na. Hanggang sadot mo't amang sukay. Isungawan mo la serbina. Anak ko, ananum jado nga urnong mo no di kamot mga sawa. Mga sawak to no masara ka kuntay talaga apara kanyak nanang. Wano, nipay laruman na tilinaon ti puso. Ah, Agpudno ka man kanyak. ni nanang tilay bagpagana. Saan mo ta? Ay na, ano bilang pudno ti atap ko. Baybaya amon ni Romana, dadanasawa na. Di kan mang namnamakan kwa na, anak ko. Agsapsap ko lang iti bayar ti dagari ko. Ilakok ti talon ko. Nay, apay nga ilako Mario. Sayang Ada pangaramatak iti kwartari ko. Kanjak matla pa kay ranudon dayjay. Tadi mat mangmangtad iti bingay ko dayjay manang Andrea. Bukbukudan na ti mapapit da. Anya? Wanri ko, iso nga ilako ko. Gatanga mon. Ay, sayang. Noda ko makwarta. Gatanga ko. Oh, imposible nga awan kwarta Rico. Nagagat ka tao. Awan kwarta? Kwa. Sigurado anang ina ti balor da jay atalon no. Diyak kabala nagatangan Mario. Saan nga umdas ti ornong ko? Di ka madanagan. Tasan anang ina ti panangila ko. Nalakalayan. Basta cash Ha? Apay? Mano ti panangila ko Mario? Pangaramatam iti naglakwam iti daga, Mario. Ipustak iti sugal. Tapnog doble ti kwartak. Anya, ala, sayang ti kwarta. Sana sayang. Basta mga bakak. Masiguradong nga rod ang mga baka. Pag negosyo talaangan, taoray siya ti mga sikaso. Saan? Kanon tupay nga umado ti kwarta? Mabayag nga umado ti kwarta dita? Nay, apay nga asublatom ti daga, kat da kami mo timang suksukay, Rico. Nagatang kong aminan manang. Uray pay! Ay, saan mo ta kasta Ipakadayo pa'y mo't nga umuna saan na kasta? Kasanon nga dagiti mulam Sige manang Andrea. Uray apitin nyo pa'y amin dagiti mulay Tayin to na apitan, sublatek ton. Anya? Adto ti papeles ti daga manang. Mangipanagnak anagatang ko da jay. No apay mo't ngamin ngayon lako ni Mario ti dagana Unay mo't Kat, ayan tinaglakwan nyo iti daga Romana. Awanan amanang. Insugal ni Mario kat naabak. Aniya. Nagapa kami. Isopi manawa ki Jebalay na. Siyak ti pagpupudutan nagapoy ti pan nakaabak na. Manjakon manang. Sinaakon ni Mario. Ay katadakan ka day ta. Saan kay matkid diya nagkasar? Sinaam nga rudan. Tama nga no agrigat kanto iti danana. Tawan mo't tan dyan nalawa talon na. Naimbag nga oras mo, Rico. Agparaep ka din? Inton bigat manang. Apay ka di? Ay, kwa. Mabalin nga umay kamin tumakipurdiyak ni ading ko Romana. Ha? Una, manang. Day talaga yan. Ay na, agyaman na, Rico, ading ko. Inta makipurdiyak ni Rico, Romana. Baybay amon na dya, Mario. Di mo sublian na dya tao. Talaga dyak kayatan, manang. Ngamin, kanayo nanti pa nagapami. Sige, inta nga ron makitang dan nga graw pinton bigat. Barang mapansin na kamanan ni Rico. Ha? Ay na, agpapansin ka kankwa na Romana. Baknangan ni Rico. Tilay bagbagayo mat manang, kababain.
Pagbainam ko ma, kat sikatin nagpatpatayan day jari ko ide. Baka isuasana na nga sa asawa, ta sikatir urayan na. Ha? Anyat amom ngay, iso ano agaramanan kan ka, wen adagos ti sumbat mo, rumana. Manja, nakababain day tang ibagbaga manang. Ay na, managbabay na talaga di kabsat ko, Rico. Mabayin ka numot kan, iso asyak lang ti umay makipurdiya, ah? Ne, apay ngay. Anyat pagbainan naman ha. Ay, jak man mo ngam, makonkonsensyan samit, gapu iti panang paay na kan ka idi. Anya? Mababain unay kan ka, Rico. Awan ti rumbang pagbainan na. Tanabayagan nga inaklon ko tigasat ko kan kuha naman ha. Narigat mo't no ipilit ko ti bagik iti tao, asaan mo't ang mangayat kanya. Ay, kwa, kinapuno na, sikat ti love na. Sika kumati pakiasawaan na idi, ngam pinilit ngamin ni Mario. Nawayaman ng jekabsat ko, Rico. Mabalin mahit nga ituloy mo man ng taagaram kan ko, ana. Ta sigurado akayat na kanday chay. Kwa, adamat nobya ko, manang. Ha? Kat umadanin ti kasarmi. Mawis ka ito manang Andrea. Ay, kunak no awan pay. Adan manang. Ipashare ko to dito lugar tayo. Tapno makita, ken ma'am amuyo akakalugar. Anya ngay, di nabainan ka, Andrea. Tatang. Naitaka nga main. Sikat tinang irobo, iti kamsat mau. Pinilit mo na asawa ko ni Mariaw. Anya ngay tinagbanagan na ita. Nakakaasay. Naimbag ata di da nagkalaysa. Kasla pimpiman jay adem, gapo iti aramid mo. Ay sapay masikugan. Tatang, di yun sermonan ni Manang. Madingamin ti style na. Naturturay pa yung siyak. Iso ti makakaadang agdisdesisyon. Ako namlan na saya at amin ngay bagbagana. Sorry, Tatang. Pakawanindak ko ma. Kita adem ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya? Sorry, ading ko Pasensya anak lakuman. Awan anyaman na Manang. Ngamin, kinayat ko mutlaang tinapasamak. Tano talaga ajak ko makayat, adu ti pamuspusan. Adda ditan, nalpasan ti amin. Tikit di rumbang aramidin tayo ita, kat mga barwanan tayo. Wana ading ko, kat ikarik. Jakon pakibiyangan ta nyaman a desisyon mo, Romana. Rumbang laang, tasan a robot na itakabsat mo, basta dikdik taramlatan. At damat bukod na panunaw. Iso ano niya ti desisyon na respetuan. Nulakit deta pagsayaatan na. When now, pagsayaatan tayo amin. Uhan, Tatang. Biyag ti tao. No kasta, agawit kan diti Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yu. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, tayso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Agad, anyangal daw ti sangpot mo dito Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palabsan. Adda akon tita. O sige nga raw, di ka madanagan. Tabaro talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau. Sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kuana. Sapay dakkel agatad din na utang takin kuana. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to na manugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram.
Iso nga awang pa'y nubya na. Kay kuna naman nga danubya na. Kung kuna na lang dayjay. Ang amawan ka di. Patpatyamot. Ay kat mayat ano din ang pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tansingiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, Ispi. Alvin, madanagan na. Di daan mo may isang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, Ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, Ispi. agyamanak iti dayta panagayat, Alvin. Ay ayaten kamat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, Ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, kasla mabutengak, Alvin. Amangan no sandak akayat aparaken ka. Saan man? Kayat da ka, Ispi. Tinasayaat. Yamam mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni Ispi. Nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmano ak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mang rabrabak, nanang. Ni Ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tay nak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni Ispi. Alvin, Di ka agbabain. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo dahil nga anak tan lakay. Dilakad na kapili mo tinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidan nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siya. Sa anak pa'y mo't amabisay. Mangan kayo. Sumaruno kaming taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat ni Ispi para kanyak. Ng pangasiyo Tadiyo kumamot iparupa launa itinubyak ti diyo panangayat ken kuana. Nagado amabalin mo nga arman dita. Ngamapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona ano ti asawaan. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatek ni Ispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay a babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay malyak. Oray siya. Diyak kaya takatawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kada tayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrod. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan ken kuana. Kit ado ti kwarta day jay agayem ni nanang mo. Ay basta diyak kayat, tatang. Ni Ispi ti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Aniya. Pasensya ka niti impakita da nanang ken tatang ko ken ka. Ispi, Oh, apeng arod nga agluwa ka. mababay nak lang amin ken ka. Ken masyanak ken ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin ken ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay anagawid tayo di balayo. Sinagana akong day ta reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispi, Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Yaman ak Ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albay. Anya? Ngam tatang, kayat mintag simpakin Ispi.
Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya dayja babae. Alben. Saan tatang? Mutlagayam. Mapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat dayja babae para ken ka Alben. Tandaan am dayta. Agtaraytan ispi. Anya, amang ano ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan. Basta si Katipilyag. Agyaman nak Alvin, ngam di agtaray. Amang ano dakdakes ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang aruday. Anya, Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tar aramidan dagiti dadakkel ko. Diyak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. may mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kat saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mau. Bakit? Ay na, awanan. Nagdanadan ijay una ano biya na. Ha? Nagabangda ka no ijay ili iti pag nagdandala kay. Anya? Talaga natangkay ti ulo na dyan nga anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rot tayang da? Wan, intan tigayam na ti address da ijay ilay. Isumot la sana nagawi di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Ta nagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Adan samot na lipatan na. Umayan, mabitlaan. Ayan ti anak ko. Ayan niya Alben. Kuha, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakin na kami. Sige, sumrat kayo, tata. Ala, mami nakawis mo ta pumanaw kan ditoy, espay. Way, alam amin ay nakagawaam ditoy. Napumanaw kan. Pasensya ka na, di na kami kumagurguraay. Madang amin sa balay, apangyasawaan may iti anak may. Anya, Wan, iso ala dingitan mi Agam na saysaya at no panawa mo anak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan. No di mo sinaan ni Alben. nana, adan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit, anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo, agsikog ka nga ta. Alan, ako kusem amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpakpakita iti anak may. Api pinanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isa pimanawan. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang paylaay. diyak ngamin makontak sa cellphone na. Di mo't adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak iti lugar da, nanang. Ay saanan? Apayaya di mo amo ti sao, Alben. Kas kalawbi nga nasuker. Nanang? Agsagana kakide. Na mabiitan ti isasangpot ni Ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kawan. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanya. Wano. Anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatam on.
Atoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, aday ta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababayin na, nana. Di kag babayin. Kan, wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatang tayo ti motorsiklo. Ha? Saan? Ay na, mabain la dayta. Ha? Kaya't nakaday, ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan amatagtagari. Sige, agsarita kayaw, tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, at ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngam no ikasar mo, di na kamin singirin. Unay matintikas tangan aramidin nyo, nana. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mga imutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasingpumot ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon. Asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak. Dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Ni, jaylugan ni Ana ti simbangpet. Kita man nagpintas tilugan na ni. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sagpot ko. Ay, ala, umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay uray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulakin ka. Ngam no apay basta ibati naklatan. Iso apasensyakan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman akte manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Idon bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana. Apay atap-tapay haam ti ulom. Nagsakit ti ulo, Ana. Diyak la kayat nga ibagakin ka. Apay? Diyak mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. Anya, tinasayaat. Ipan ka iti doktor. Mabit laang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta? Saleng. Lakay, adda kanot sumur iti utak ni Alvin. At kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapo la maopera jay anak ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay, barigatan lata. Manipod na opera. Simabalin ti attitude na. Anya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyak mo. Aday wandak.
Di kay mo ama mo. Ha? Apay nga akas tamod tinti bagbagaham anak ko. Saan kayo nga mamo? Saan kayo mamo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublinto matla ka no ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka. Aywan, agtumarkan iti agas mo, Alvin. Maobay ka. Pumanaw ka. Di ka mamo. Di naksagidan. Burangan! Ha? Ay na. Di mo pagsawan iti kasta ni Ana Asawam ni Ana. Ay, Pumanaw kayo dito. Saan kayo nga mamo? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Tinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat Alvin. Kinasayaan. Itulod kalaangan iya balayo. Kan amaanusan nga si kaswan. Lading itag. Ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya. Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasar iti anak yo? alakat. Wala, Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi diti balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wen, tata. Agpakpakaasya. Palubusan dak kumamang sarong karkin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Isungaing karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man. Mabisina. Mabit lang ha. Inak mga lady ka ng igi kusina. Ayan ni Ispay. Bakit? At taijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wen nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti amatisik na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wen, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Diyak mo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta pa'y dito'y ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kaswan ti anak ta. Aday ta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag nga wan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, SP. Manipod dimdan ka.
kasla si Maranta ni Alvin. Ininutan ti panagimpag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, Espay. Wain, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Kin, pakawanan da kami. Iti naramid miking ka, iti kalabas. Balasang ka. Uwan balasang ko. Sorry talaga. Kapo iti panagdagdag ibasit may kan ka inay. Pagbababawihan mi, Espay. awan anyaman na, Nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aging gat ka ba ilak. Asikaswak ni Alvin. Ay ayatag ti anak yu, Nana, Tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Tani, dandanin ti panagpas ngay ko. SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Biyag di tao. Nanang, kayat ko ti agadal iti kolehiyo tapno makatulong akada kayo kinitatang. Ay, kayat ko mo't makaadal ka iti kolehiyo, anak ko. Ngamam mo't amarigrigat tayo laeng. Nanang, makilablabada ak, kan makimanmaneho laeng iti tricycle ni tatang mo. Makamkamtud tayo iti kwarta, anak ko. Kasano nga rudan nga iti arapaap ko ang makaturpos iti panagadal. Agpatingga ak kadilatan diti balay. Anak ko, nanang, nangato ti arapaap ko para iti pamilya tayo. Ngamno saan ako na makaadal iti kolehiyo. Agpatingga laangan nga arapaap ti amin. Ay, pasensya ka na. Talaga nga awan maaramidan mi kan ni tatang mo. Dagiti masapsapulan mi iti inaldaw. Kurang pa paggatang tayo iti kanan tayo, anak ko. Nanang, kas kumaita, naibus man ang bagas tayo. Nas ka na mapaanak man ang umutang kadagiti kaaruba. Naurnong pa yan ti utang tayo kadagiti tattao. Lima ka nakatugaw iti tirasan nga ilay ng anak mo, bakit? Ay, kaya't nangarong ti makaadal iti kolehiyo. Ngamawan mo't gastusan ng agadal. Masya nakiti anak talakay. Araramidak mo ti amin nakabailak nga agtrabaho. Tapno agbiag tay laeng. Napaida ma talaga tigasat kadatayaw. Ay, lakay. Nang runa kat dimteng pa iti pandemya. Manmano ti rumara pasahero. Kaya't nasa wunday ta, basi ti mapasadaak. Ay, di tayo mapukawan ni tinamnama, lakay. Ay, nadagsan ti biyag tayo. Ang nasken ngagbalin tayo anatipkar. Agsingsing pat, kanagaramid tayo lata iti kinaimbag. Wen, lakay. Day ti kang runaan iti amin. Ti panagsingsing pet tayo. Bakit? Tilangan pagyamanan tayo kani Apo Diyos. Naurnos lata ti pamilya tayo. Nga uray kin-kin niten na tayon ti kinariga. Nakapulos ka matilay na sa dino ti papanam. Mapanak agsapul iti panggadak, tatang. Kasta ka di anak. Wan, tatang. Sapay lakumat at damangawat kanyak nga uray high school la ang tinaturpos ko. Anak ko, pasensya ka na no saan da ka mapagadal iti kolehiyo. Mawatak, tatang. Agyaman nak. Agpada kami kaninanang mo, akayat miya makaragpat kami tuwano magtang mo mati kolehiyo. Ang dakal mo't nga rod ato bang ti kinarigat ti panagbiag tayaw. Tatang. Ay, kas kumaitay. Nadaman nino may nang singir kaninanang mo. Di kakaiso na at ang danda naglaba, iso natin bayad na. Tatang.
imbis nga igatang taylagan iti karin tayo. Yung bayad na kwarta. Sayang dayjay. Awan maaramidan tayo. Gaputa talaga mo't nakautang tayo kadag iti karuba. Day ta ti pampanunutek. Iso akayat ko ti agadal iti kolehiyo. Kayat kayo ayaon iti kinarigat ti panagbiag tatang. Makitkitak ti rigat yung agtrab-trabaho kan ni nanang. Iso akayat kayo atulungan. Rimwaran na napan nagsapol iti panggadan dya anak talakay. Ay, ewan bakit. Yakon linapdan gaputa kayat nati tumulong kadata. Maawatak ti anak ta. Lakay. Ay, naawang ti panagsarita mitay. Makon konsensyaak. No kumata nagadalak mo na imbag iday. Saan kumamat akas iti panagbiag tayo? Adda na kumamat iti napintas ken natalged a panggedan. Ken maikan kayo pa'y kumay tinapintas sa masakbayan. Lakay. Kasano ket marigrigat mo't la tinagtauda ka pamilya. Panagtalon ken panagmula iti nagduduma na teng. Tinabanguna ka panggedan. Dagiti dadakkel ko ide. Ay, una yan ti biag ti marigrigat. Di tayo pa'y makagatang iti kayat tayaw. Lumandan tayo man iti kwarta. Aglabas la kadag iti dakulap tayaw. Gaputa pagbayad tayo mutla iti utang. Wan nga rod Malatarubara ka pa nagpasada iti tricycle. Bareng ada mapasada. Agsapsapol ka, iti pangganda? Wan madam. Kasapulak ngamin unay ti kwarta tapno matulungak ti pamilyak. Oh, anyang itinalpas mo? High school lang tinalpas ko, madam. Ganun? Sapay ko matulungan dak ngagtrabaho. Amom ka dino sa dino ti ayan mo ita? Wan, madam. May sa restaurant. Well, may sa restaurant. Ang namadanon ti rabi. Agbalin at club dahil ti restaurant. Anya? Okay, alaan kang agtrabaho, ha? Kaya magtrabaho ka itirabiin. Sige, madam. Mayatak iti dayta. Tinapatag at dapanggadak. Ala, nalpasan ti saritaan ta. Agsubli ka dito inton rabi tamabalin mo ti mangrugi. Anya ngay ti trabaho mi di restaurant anak ko. Servidora nanang. Ay na, nagsayaatan ta nakasapol ka dagos iti panggadam. Wan nanang, kinapudno na, mabalin kun ti mangurgi nga trabaho inton rabi apay nga arabi iti pa nagtrabaho. Iso kanumot ti kaduan ti tao nanang, adamot ag duty iti bigat, aldaw kan rabi Madam, saan na dahito tinagsaritaan ta? Agserbidora akla ang dito'y Hoy, karaman dahito iti trabaho. No iti bigat, agserbidora ka iti restaurant. No madanon ti rabii, agbalin ka man nala. Ha? Saan ka niya kayat mo ti makatulong iti pamilya, Milana? Isong aramidam ti bagbagak. Agsala ka ti stage. When? Inkan! Pag-uura yung dagiti mang buyakan ka at customer. Dakal ti mayawin mo a kwarta no aramidam ti bagbagat. Anya? Ikakit din. Sayang ti pintas mo no di mo iparang ka dagiti tattao. Nay, nagadumot ton dagita grocery items ang ginatgatang mo anak ko. Wananang, para kada tayo dayta. Ngamapay ang nagadaw. Saan kayo amas daaw? Intad adagos jebos ko titangdan ko. Iso nga ingkatang ko adagos kadagiti masapsapol tayo. Ay ha! Wala nang. Sige, mapanak bi iti silid ko. Agluto kayon iti kanan tayo kada tatang. Mas daawak bakit?
Apay nagado ti makan dito lamisaan. Ginatang day ta ti anak ta. Anya, nangalaan na nga iti inggatang nakadagita. Inted ka no matadagos jebus na titangdan na nagtrabaho. Iso nga inggatang na adagosan iti kanan tayaw. Kastaya. Wen lakay. Ay tinasayaat. Inakayabanan ta anak ta. Tamangan tayon. Makita! Kayat na ka nagiti customer dito club ilana. Ngamin, kabarbaro ka nagpintas ka. Saan la dayta? Mayat pa iti sukog ti pamagin. Madam. Oo, sige tayo sumarunong nga agsala. Sigurado apalakpakan na kadagiti nagado a customer. Madam. Araramidat lang dahito para iti pamilyak. Gantap na makaurnungak iti aramatag nga agadal to. Ano gusto nga ron? Saan laman nalang ti aramidam dito club ko? Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam? Ala, dumngag ka na yung bag tapno maawata. Dakalaga tati agur-uray kan ka. No surutan ti bag ka. Ha? Anya nga iti aramidak, madam? Ay nagadumanan amak-makan ti adda dito lamisaan bakay. Wen nga rod lakay, insangpet manan ti anak kadagita. Ken amam. Apay. Nang teed ta anak ta iti kwarta kanya kapag bayad ko kano kadagiti utang tayo. Ay dakil ayat isweldo na iti restaurant pagpapayan na iti rabi ay. Unsa? Ay. Nasingpet ka no tinagbalin nga amo na. Saan na-emote kan adakan no tape no kwarta nga iti dagiti customer. No makurso na daan dati pa nagserbina. Ay, met angaraw. Nagasat nga ron ti anak ta, iti kasta anastrakan na trabaho. Wen lakay. Ay, ayan na nga ni Elena. Matmaturog. Ay, Di mo singaan. Anay, narnakanan dya anak ta. Nabannog siguro. Madam, nagdakkel mo tanti bayad mo kanyak? Wen kapot adak ka ti mapaspas trek ko, tunggal rabii. Ha? Iso asi kay tanti star dancer ko, Elena. Manipod nagtrabaho ka dito yung club ko, nagpangato mo ti sales ko, nagtriple pa, nagititataw nga umayagbuyakan ka. Madam, Iso lalayang ti agsala. No, damang table kin ka bak nang, mapan ka adagos. Nawata? makonkonsensya ak. Saan nga mo dagiti dadakkel ko amay saak gaya man aman nala, madam? Anya? Tiam mo da, servidora ak lang iti restaurant. Ay na, Elena, panunutom ti masakbayan. Saan ka di akayat mo ti makaadal iti kolehyo? Uwan, madam. Dayto yung tigundaway mo, tapno makaurnong ka iti pagmatrikula iti kolehyo. Madam, Pagpilyan ka. Anya ti kayat mo. Di makitkita mga agri-gri ti pamilya, wano agbalin ka langan aman nala, tapno ato ti kwarta. ha? Agpili ka. Narikit ti agbalin ang marigrigat. Tadaanam dayta. ay adan bukod ko a tricycle bakay. Wen lakay, ginatang day ti anak ta. Ay nasaan ako na makipaspasada. Bukod ko na tricycle ti pagpasadak. Ay na makaurnong tayo ni ti kwarta bakay. Saan tayo na makamkamtod. Wen lakay, ay na maragsakan naklaunay. Gaputan nakasarak iti nasingput nga amo ti anak ta. Wan nga rod bakay. Kaya nagadaw ti awawid ni Elena amakmakan dito'y balay. Kita nakagatang pa yan iti nagpipintas abad na. Wen nga rod, ay naamo na pa yan nga ornosan ti bagina. Naka-make up arumwar. Nagpintas ti anak ta no nakapostura. Huwag nga raw. Ay na, kita amit ati kinapintas na tunggal rumwar. Ay na, mayaat. Wen, tinawid na ti kinapintas ko. Ah,
Anak, mabait man laang. Apay ka din, Nanang. Adda sa bali madmadlaw ko kan ka. Anya dayta, Nanang. Apay kumut-kutong ka. Ha? Imo nagdagiti matam, kan rimapis ka. Adda ka di sakit mo. Ni, awan sakit ko, Nanang. Apay ko mga agsakitak. No talaga nga awan sakit mo, itay pa'y kuma nagpulis ka ama pa nagtrabaho. Nanang, nagpusyaw ka pa yan. Kaslawan ng daram, kanayon ka nakapupok iti silid mo. Anyat mapaspasamak kan ka. Nanang, agtayak man ang ti panagkitak. Maulawak. Ha, ay Diyos ko. Ay, Diyos ko! Ay, natali mo daw ang anak ko! Ay anak ko, adagayam nakaarwa sakit mo. Kit naalam ka no dahi tayo tinagduduma lalaki kung ati doktor. Pagawan ng dak. Nabayag nga inlimod ko, anak kaptanak itinadagsan na sakit. Kanadan taning tibiyag ko. Nagbalinak a GRO iti may saklab. Kat ijay tinakaalak iti sakit ko. Nagduduma lalaki tinangusar kanyak. Pagbababawiyak ti amin. Anak ko. Sapay la kumata mapakawandak, tatang. Di kagdanag. Napakawandakan anak ko. Agyaman ak. Inaramit ko laang daytoy. Gaputa kayat kayo at tulungan. Tapno makarunong at iti pagadal ko. Ngam kastoy matan tinapasamak kanyak. Elena, anak ko. Nanang, di kay kumagsangit. Tapno sana nadagsan ti parukom ko, apumanaw. Anya? Anak. Didak sangitan. Si bibiyagak pa'y. Makapagkidawak pa iti pamakawan kada kayo. Kang runaan iti Diyos. Elena, anak ko. Tatang. Nanang. Nagsaya at kayo kanyak. Impatagdag iti kastaunay. Isuapat-pat kan kayo mat. Unay. Anak ko! Elena! Saan ang gagangagas na anak talaga? Anak ko! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ha? Anya dayto nagdakkel abag abinaklayo, tatang? Malabaan anak ko. Tay awat ko ang malabaan daytoy. Aglisi ka. Ha? Nagadumot din? Marigatan kayo tatang? Mayat kid di ano ado. Tad ado titangdan ko. No ado mo ti awat ko ang malabaan anak ko. Tatang? Oh, mapan kayo ni pagadalan. Aldawin. Maladaw kayo. Wan, inuray da kayo lasim mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga roden, Rosie. Ayabam ni ading mo. Wan, tatang?
Agyaman ak Diyos ko. Tado ti awat ko alabaak kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkel ti tangdan kong aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Nagadumot talablaba amon. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta, Gardo. Babae lang, taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanwan gayam. Anya ngay, nakapanunot ka. Gatanga kon, tisular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya, ay sos. Kasapulam ti kwarta, baro. Madamdama, agadalay ni ti kalays dagiti anak mo. Awan pag naidan mino ilakok ti solar ken balay mi, tata. Ay sos, agawid kayo di probinsya. Tag-business kayo ti baboy no iso. Nembagi di probinsya, tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad, amagatang amin. Basta jak ilako, tata. Patsik asaan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipay na dagiti kasapulan tayo. Ha, day takot ti jak kayat ken ka. Takasabaanak manin ako nak. Panawan ka man langay. Ngamnay, Gardaw. Agpanunot ka lata. Ilakom kay den ti balay ken solar mo. Tanangina pa'y ti daga ita. Ay sos, nulumakan to ti daga. Di monton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar di ta solar mo. Darasan ti magna ading. Tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang. Hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading. Saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaba ni tatang niya manang. Wala, naimbaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingpet pa'y. Ngum, maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayon ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading. Darasan takit diti magna. Tapno makaawitan. Kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Anyat ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwa na bakay. Ay sos, numagatang tati solar kin balay na. Ay, nakachambata. Naitid na itinalaka, lakay. Itid na. Awan amuna dayay. Rupat kwarta dayay. Tanarigat ti panagbiag da. Pakita am lang iti sumagmamano a kwarta akit. Awatin na. Ang ko namit, adi na kayat nga ilako, lakay. Uwid nga raw. Agalalapay la ti panunot ti Jaskay. May ayok tumod la dayay. Imposible ayak maalokoy dayay. Ay, no ilako na kadata dayay solar na. Ay, agi patakder tayo tinegosyo tayo jay. Isungarod ako nak, at tulungan nak ang mga ayok kinkwa na. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi na mismo ti kalsada. Maya tapag bisnisan, lakay. Uwid nga raw. Dayta matipan panunutek, bakay. Basit lang ay ayo. Patsyak ang maalokoy kung tumot lang ni Gardaw ang mangilako iti solar kin balay na. Gardo, alaam da ito eh. Ha? Ala, intidyo mo tindag iti karga ti refyo, madam. Wan, tagawid kami nga ni Jay Probinsya. Alaam mo ta na yung paglasidaan niyo kadagiti anak mo. Ay na, agyaman ak nga rod madam. Awanan yaman na. Kanalaam tumutandag itay nakasako aban badoy Jay sila da. Usaran niyo nga agama. Napintas pa'y dagi dya akawas. Ha? Ay, ala, agyaman ak unay madam. Adoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatam latantan eh. Nagadumot ti patpatrabaho kan ka. Diyak mo't pagpabayadan na Basta awatam mo. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman ak unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pay lang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada.
Saan anak ko? Agadal ka. Tay karigatan kayo apagadalin iti kabsat mo. Ngam, nangina ti mabayadan iti kolehiyo tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayong agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutang ak. Tapno mapagadal kayo lain nga agkabsat. Aramida. Banana kyo! Turon! Banana kyo! Banana kyaw! Bumatangak man! Ha? Ay, agyaman ak. Ada-adagos buwi na manok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo. Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika ka na yun ti ayayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na maikat amin amurang dagiti labada. Agyaman ak no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay kat ati mo babae nga aglaba, Gardo. Nairuamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya akong ti paralaba iti balay mi. Tasyakit nga ron ti inaw na. Pinpasig kami alalaki nga agkakabsat. Isumot lagayam Okay nga rod, agan anus ka, Gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. Wen, madam. Awan problema iti dayta. Gardo, nakabayad dun dyan anak mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka day? No kaya mo, pautangan kay ti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko paporsentuan. Ha? Kwa? Alaan, mabayin ka man na nakunak. Adtoy, tita. Awata mo, tapno, di ka nagutang iti sa balay. Saanin, Nana? Tayin inutok abayadan ti matrikula ti anak ko. Alaki din! Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaroba tayo. Agyaman ak nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan na, Gardaw. Amo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Isa siya kung tagdisnodo amang pautang kang ka. Manungay tintin mo, bakay? 30 lakay. Wine, mayat. Inton sumarunaw. Idakdakkel mo, ti pautang mo. Wen, amo kung tararamidak. Nakaplano amin naen. Pautangak iti dakkel agatad. Daytay marigata namang bayad. Tapno mapilitan namang ilako iti balay kan solar na. Agpada ta iti pampanunutain, bakay. Bareng magunod ta, ti kalkalikaguman ta. Kuyugan nak ije plaza anak ko. Inta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, anda ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak, isuro na. Tamumit ajak amo ti aramidak no may papan iti kakasta abanag. Kuyugan nak, anak ko. O sige, tatang. Balot! Balot! Gardo, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alayan nyo balot, tata. May salaang. Tay sulat ka ba ilak akanay? Mapay aparparigatan pa ila tibagim nga agkay kayaw. Kat adalang aroden ti kwarta. Pinautangan na kalang aroden di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Tadumit kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklat ta. Ay da, saanin, Gardo? Agi na nakakit din. Kakaiso na nga dagpautang kin ka. Iso ano pautangan na kamanan ti asawa. Awatem lata. Aduuna yun ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabayin ka man na ako na amok no kasano tirigat tiyag pa dali ti kulehiyo. Iso nga alam da ito'y. Ito'y alam. Nana Susana. Alan! Nawata mo. Konfirma mo da ito'y Pasensya ka na nga masapol nga da pag pinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to tiyag bali na parikot no bilang laang. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babayin. Kaya't da ka tulungan. Isa papautangan da ka.
Anya ngay, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanyak. Umayak ag singiran na niya. Ha? Kinuyog kon ti asawak. Tapno adak ngagsaksi. No makabayad ka, wenno saan. Kwa, Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso asingiran kan. Nana Susana. Gamnawan kwarta mapagbayad mo. Ang damot to'y balay mo. Wen gardaw. Kasapulak ka talaga. Iso apasensya ka na. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? No, pursaan da kan ngagbayad. No awan kwarta, mabalin mo tato'y balay kan sular mo ti pagbayad mo. Kwa, saan, Nana Susana? Jak ibayad to'y sular kun balay mi. Tawan pag naidan mi no ilako minda ito'y. Ket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag, Nana Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok kun kurang na. No kasta, imbang kuyo ti imbautang da akwarta, tatang. Wen anak ko, mamaysaan dak ti kunada. Ngam saan nakapaatiw kadakwada. Nuwais da, nawawaisak pa'y anak ko. Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mutlangan. Agyaman tatang. Kat isagot ko kada kayo ti balikik. Agyaman unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay na, nakaragrag sakak anak ko. Nakalpas ka mutlangan ti panagadal mo. Wan tatang. Saan ko amaragpat darapaap ko no awan kayo? Agyaman unay. Ikarik, apaman na makasapulak iti trabaho. Saan kayon to napagtrabahuan? Katsak tumot ng timang tulong iti kabsat ko. Tapno makalpas mat iti panagadal na. Lakay! Awanan di kwartak! Ha? Apay! Napukaw mo! Naragrag mo wano niya! Manutin napukaw mo! Kung nagtumot kin ka, kita ang tiwalit mo! Tusay kamot ngamin no daduma! Di kwarta nga yung bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na iskam. Anya! Kung naknuimbang ka! Saan nga road? Takunada mo ta dumakal ti kwartak na ipangkoy jay. Ngamin taray damutan. Ay nawa, nandi ka kay suna kwarta talakay. Anya! Naimbag kayo, pay Gardaw. Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko timang patpatarimaan iti balay mi, Nana Susana. Ay, naimbag ka pa'y. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalataasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo, dagiti natulnog nga anak na. No nasingpet, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas si tanda katipada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos timang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana. Tasaan da kami abinaybayan nga aga ama. Wen nga road. Makitan ti panagasinso ti biyagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga ama. Ket alaag day tagundaway nga agkindaw iti pamakawan barok. No andaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawa, pakawanan da kami. Si kalakuman ti makamo amang pumpun no iti nagkurkurangan mi ken ka. Wen Nana, agiin na yat. Kaya nagpipinakawan tayo. Tapno maragsakan ti Apo kada tayo, Nana. Dagiti tao ang mayruruman, ni Apo Diyos timang tarakan. Ngam no natangsit kay ti padam a tao, dakas to titungpal mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin.
Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Anay ko, nagsakit unay dato dyan ko. Hanggang nakaksamat tanalan. Ha? Sige, itaray ka ni hospital, di na. Tulungan na kalanan. Diyak samat kabalanan na. Nagsakit unay. Kapailam na ita ba kahit? Andak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpintas sa maladaga. Sibi namin ang nga anak talakay. Oh, api akaslasan ka naragsak, bakit? Agragsak ka kide, tananayunan man ang dagiti anak ta. Naragsakak. Iso na lang ta. Diakabsat mo ti pampanunutak. Sigurado, adu manante sa uday jay. Pasig tumanan nga kakasakit nga sarsarit at ibagbaga na. Bay-bay aman ni Manang Trini. Aw-awatin talatan. Gagangay siguro itinabakitan na balasang Ay, uwan matkit di Ipagpagapo ka niya mga asawak, Alan. Apay nga da ka manan, Alan? Wa mana. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, adda Day tanto mga mintanak kay nga anak. Manang. Awang mga minti pa kanyo kadagit anak yo nga maapay nga anak kayong anak. Bayadak mo't laeng, no maalak tay sweldo ka nagkarpintero, manang. Uray ko man no sigurado ang nasimpot to dagit anak yung. Ang mga numakiasawa kan mga asawa dan tumot ladagos. Ang mga minor de edad da lang. Makinobnobya kan makinobnobyo dan. Asinon tungay ti makatulong kada kayo. No kastan ti karamid da. Saan mo't kumaa, manang? Kat, apay, amom nga raw, no pumod no timbagak. Manang Trini. Bagnang kayo, ayat ako namla na sino kayong agpapado iti anak. Adda asi ti Diyos, manang. Ay na, kasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos no di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan nyo Di kay anak nga anak, tani, kababain ka nagiti pagututangan nyo. Naiwarasan ti utang nyo. Sana bali, manang. Kahuston ti pito nga anak may. Husto at talaga na, agasam tapito. Isardan yung tiaganak. Narigat ti panagbiag ita. Manang. Mano ti utangan. Sa nga ribo laeng, manang. Igatang ko iti bagas. Daytoy. Daytanto mga minti bagbagak kada kayo. Anak kailang anak namin. Mangurkurangis kailang arudan. Kat, nakautang ka kanima ng Trini ang lakay. Uwin ba kay? Ay, sigurado nga pinagsasawa na kamanan ni Manang Trining. Gapo iti kasta nga itsuram. Uwin pinalabas ko latan nagiti imbaga na. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwar mo't la iti bangir alapayag ko. Alan. Sa bagay, nairwama ko niti kasdi nga ugali ni Manang. Agsermon pa nga muna. Sana kanto ikan iti bulbulodo makwarta. Ay, padasak sa tagtrabaho no makatanggadak. Anya? Ay, saan ay? Ipamaysam ki diti atensyon mo kadagiti anak ta. Kaya't ka nga rod mat nga tulungan, lakay. Mas kasapulan da kadagiti anak ta. Bakit? Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala dagiti anak ta. Isuasi ka ti rumbang amang taripato kadakwada. Ay, uwan mat kahit di ala, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tadta? Naimbag to ano dumakalan dagiti anak ta. Oh, naggapuan ba kahit? Ije man iskwelaan. Kaya nasa unak dya maestra ni Bia nga anak ta. Iso ka no tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Kit narigat sa amo dayta. Kin kasapulan sapay ti kwarta iti dayta. Kung namat dya maestra na nga makitinulong ka nung agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga medya maestra na iti kinapintas kan kinasaririt dya anak ta. Iso nga iso ti pinagkandidata na. Imala nga minkin ka nalaing kan napintas bakay. Duwa ta nga imalaan na lakay. Auntie,
Apay manan? Imbaundak da nanang kantatang. Umayak ka no umutang iti kwartayo. Tapagabang ko iti badok nga usarak inton coronation mi. Siyak ngamin tinangabak, auntie. Nagkuna ngamin na kundi kandidata ka? Auntie? Dayta ngamin katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamaan nyo lahat ng tisweldo kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko, tadda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo iti sabali. Naglalaing kayon? Da kayo kati papanan tisweldo kon? Da kayo kati bibiyaga kon? Ala, agawid kan. Nasaya nagtungpal kay iti kayat ka, Trineng. Agramdagi niya sa tao. Sikala ka na yun sa siggan na pagdawatan iti kwarta. Ay, agbaybayad damat kit di Iso na laang tamabulanan, sandan to agbayad. Basta ba'y mayaman. Di mo ni kanida. Padasang may kanida. Tasinaan ka. Ay, di na kumamot but-but nga iti kasta. Pangaasim ka di Amumot nginayat kan iti husto, Jimmy. Nakasta nga raw. Tong palam amin nga ibaga. Tapno saan ka panawan. Para matlaking ka dagit ibagbaga. Iso din ganak. Uwan. Kat, saan ta ka di pa yung agkasar? Saan pa ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Yung mga asawa nga awan pa'y natalgit at trabaho. Ang damat trabaho. Uray ba'y. Basta sumapulak pa iti panggadak. Ay, sige nga, Rod. Makaamu ka. Anya nga, Rod? Rumarta? Intag pasyar? Intalag siya, Beng. Saan tangag pasyarin? Nung makagatang tayo di masapsabal na. Agawit ta na dagas. O sige. Sikati makaamu, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong kar ka ni Manang Trineng, Alan? Nobyo na ka no, mate. Bakit? Anya? Nasaysayat ko mga ron, nagkasardan. Tagdindin na damot tayo. Kasla sana mapagtalkan, panagro-ro pa tayo lalaki. Apa nga na ibagam de kasta? Jack Corsonado ti gargaraw na. Kasla, adalas lastog na. Nag-amamon di ay ati da nga lalaki? Tiksmit na kano ide. Ay, kat bagbaga amla taan ni Manang Trineng. Nauray ininaw nang seka. Nang runak ko na mga sabual iti iwas da nga nobyo na. Uwin bakit? Kasaritak to. Trineng. Dahito iti bagbagaking ka alat for sale. Kita mo dito yung ladawan, iti cellphone ko. Nan, kita agman. Ni, nagpintasan dahito yung alote. Saan arangkis? Patan? Wan. Saan ang aginteres iti dahito alote? No, pangit. Napintas a pagpatakdaran iti balay dahito. Nangaro na kit igid ti kalsada. Ken nalakapay, ti panangilako ti gayam ka. Kasta aya? Wan, mabalin pa yung ahulugan da ita. Gayam ko kat nga. Iso nga lang dan. Hulugan da ito yung alote, honey. O sige, sikati makaamaw. Kasapulan ti down payment, honey. Mano ka no aya ti down payment? Ta idis kitarak. Ibagam no mano. Alan, alaanda ka no mat nga kandidata di may akatlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso ka no te makaamoy ti magastos. Alakit, makaamuda. Tani, amuda mo't nga wanan tayo. Awan, maawata namat ka dito kasasaan tayo? Nagpipintas, naglalaing ngamin dagiti anak ta. Bakit? Awan nga rudla kay. Dagiti anak ta te parabor ni Apo Diyos kadita. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Iso dati kinabuak ng tanya. Uwin bakit? Pudno unay dahi ta anay baga. Nagswildohan, training. Uwan, masapul mo kadimanan ti kwarta. Kitwin na. Tani, paghulog ko man ni tilote at tintin na ganda. O sige, alaam ton ti paghulog mo. Sige nga ron. Tinak to man ang dalosan tilote ta. Ay, pasensya kan, honey, Saan ka pala matulungan ang mapanagdalos ichay? Tani, makumi ko makiti trabaho. Ang ambayan, tanodan tuwayak,
Umayak ijay. Tapno makitak mo. Sana. Tigi di trabaho ti pamaysam. Tanarigat no mabaybayam. Sabay awan pa'y trabaho. Mababay inakin kan, honey. Ay na, kasla agas sawatan. Anya pila ko matipagbainam kanya. No anya ti kukwa. Kukwa matang, Jimmy. Manang Awan trinik. kwartak! Adagas gastusak. Adabay bayadak alote. Kuha, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay kala ko maawisan. Tada basit pagsasangwan tayo amakan ijibalay. Anya? Nangabak ngamin nagiti talo akakaanak kami iti beauty pageant, manang. Kit adamot cash ana pangabakan da. Isa Ay! na, Imbis nga agparamag kayo, idulin nyo kit de. Di yung pagparamag dayta. Tapno saan kayong aguutang. Agpraktikal kayo man. Di kay kundi lastog. Ulita ka. Imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit de. Tapno dakautan nyo inton magipit kayo. Suron kon. talaga anayat ti Diyos. Bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka dagiti anak ta iti kolehiyo? Taammo dati makitinulong ka data. Wan nga rod lakay. Ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt dagiti anak ta. Iso nga iskolar di amin. Uwan nga rod bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kabsat ko kadata. Gapo iti nagado nga anak ta. Kaya naibaga na pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta kadata. Ngam nagbidot iti dayta na ibaga na. Agad adal da pa ilaan. Ngam matultulungan datan. Anyan tulangan nga. Ito makatrabaho da. Ay, wan nga rod Ngam, ikararagta nga sa payla ko mata. Nasaya ato ti pagtungpalan dagiti anak talakay. Kansaan ta ko mga agimula iti sakit tinakam kaniman ang training. Taasaan nga nasaya at agimula iti sakit tinakam. Uwan bakit? Nasa oklaang matkidi Ngam, awan sakit tinakam ko, iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdandan nata. Problema nga rod, tigastusin ta. Simple la akasarti angayen ta Uray simple, awan ko rata. Siyak ti makaammo. Aglonak. Saan pa nalpas tulhulugan talo ti? Manupay ayat ti udit honey. 100,000 langan, honey. Ngam no ikasta amin ay. 80,000 lang ka nun. Anya? Discount tan, ti 20,000, honey. Isang agrimidyo ka. Aglon ka. O sige. Aglawnak nga rod, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay mana? Mapukpukaw nga rod. Diyak makontak ti cellphone na. Idiintad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakil ti atap ko. Amang ano hinuldap da, katin salvage da, di asawak. Mapukpukaw? Wano, talagang intarayan na kan, mana. Saan ko apadpadaksin ti nobyo, mana? Ngam kasta ti atap ko. Kukwartaan na kalaki di da tao. Manang training. Anya, di mo man magpagatapan iti dagas ni Jimmy? Apay ko mga ramidan na tikas na kanya kat ayayatin nakday jay. Pasensya kan manang Ngam agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam sapay ko mga rod. Nagbidutak iti atap ko, manang. Mabalintag damag, nana. Anya day jay, balasyang ko. Sa dino ka din dito iti balay ni Jimmy lakami. Ay, awang matagnagan iti kasta dito yung lugar may basyang. Anya, kunana mo ta dito iti address na. Ay, awan. San may nga mo day tataaw? Anya. Eh, sige nga rod. Agyaman nak nana. Mapanak pa'y. Ala, huston manang. Di mon sangitan ti awan kais iskan na tao. Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Naminalilaw naklagayam. Iso tinapnapan na namin na sweldo ko. Linoko naklagayam. Pati ti hinululog a kalote awanan. Binukudan nan. Amangan ki di pa inusan apod nung ada hinulugan na adaga manang. Amangan nukon kuna na lang da jay. Tapno maikamla iti kwarta. Anya?
Baybayamon, manang. Saan na bali? Adda kami dito eh. Kaya adda dagiti kakaanak ka. Saan na ka baybayan, iti panagbakit mo, manang. Manang Trini, adda kami. Kadwak ti asawak, kaya dagiti kakaanak ka. Umayda ka kano pasyarin, manang. Ay, ala, sumrek kayo. Ne, apay nga kasla agkukurot ka manang. Ay, masakitak namin. Diyak man amo, tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan mo't gaganay kaya kon. Agkakapsuta ka kanayon. Kat hindi nagpa-check upak. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadkadwak dito'y balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla akla pimpiman. Umay kaagnay ti balay, manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan kan nagtataar dagiti kakaanakak. Pasig da amin na profesional dagiti kakaanaka, manang. Napintasin ti panggudan da ita. Anya, ay kat nasaya at naimbag man. Aywan gayam, agpasyar kami intun bigat iji bagyo. Dahil tati may sa agagaramikin ka, manang. O may da kaawisan. Wen manang, kaya't da ka ngamin nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Wen manang, makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Ay, pagluganan tayo ngay. At daginatang dagiti kakaanak malugan, manang. Naimbagla ka no, paglugluganan tayo. Nukas diyang agpasyar tayo. Ay, nakagatang kayo gaya man itilugan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pakawanan dak kuma. Gapo iti panangumumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Kapoy ti magpagakiti kalabas. Awan rupak nga isarang ko kada kayo. Mababain ako, nay. Ay na, lipato mo day tamanang. Tanabayagan anapakawanda ka. Sakbay nga gisawang tayo iti balikas. Amirisan tayo pa'y iti maminribo. Taamang ano day tanto timangidagal kada tayo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo gagayam. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nay. Umayak man nagpalpalimos, barok. Kasyan nyo man ti bakit akas kanyak, ngawan balan ngagtrabaho. Awanan pigsak ngagtrabaho. Iso akasan dakman, limusan dakman. Nay, apay, di na ka man lain lutuan tay sadot niya anak maun? Awan ka na medyo balayo, bakit itang? Awan nga rod makan ni balay may barok. Ikanak man ket day. Anyat kukuan dyan anak mo, di balayo ngay. Nakaturog. Anya? Bigbigat ang nakaturog? Kaasi ka mo tabagat. Baybayan na ka dyan anak mo. Awan sirbi na nga adda anak mo. Tabaybayan na kamay. Sadot mo't ngamin. Di lagil ilad ter aramidan na di balayo. Ikan ako na itimak makan mo. Uray cracker, nodra, kan kape, kan karne, kan inapoy, nodra. Mabit lang. Takitaak no dakilaban. Ta ison ti kanam. Ada si Dana? Awan.
Asinamon kayat mo. Wala na. Basta makargaan tiyan ko, tanay. Agsarawa talagan. Ala, urayin na kon dito ayan tiri daw. Tay nag-alaan ti kilaban. Di kan pastrakan. Tanay, naansag ka. Di kan sa nagdigdigaws bagat itang. Ken naiswam sa tapaldam. Urayin nak dito yan, bagat itang. Wan barok. Pinakan mo mat na ibakat itang, pare Mario. Wan, Marisabel. Kakaasimot nga mindadya bakat. Awan kan kanin na. Iso pinakan ko na. Pinagsidak iti lechon. Ay, mayat Husto ta akin asyam dadya nga bakat. Uray siyak to pay. No da kwarta kat ekekak ni apong itang. Kaslamat ngamin nga awan anak na nga. Baybayan ba't ngamin dya anak na? Wan nga rod awan serbi dadya nga anak. Tadya lamat maturog teraramidin na. Wan nga rod en anak na pala nga rod dadya nga anak na. No baybayan na matlang gayam. No siyak. Jak maitured abaybayan ti dadakkel ko. Jak itulok ngagbisinda. Isuda ati pang pangrunak nga iwanan. Oray siyak mata kumpare. Saan nga kasla dadya anak ni bakat itang binaybayan nandiyan nanang na? Wan nga rod awan utang na na imbag anagam. Ay, wan gayam kumare. Anta ni kumpare. Awan, napanagtrabaho. Ay, kunak no adda. Adda ko maibagakken kwa na, mare. Anya nga iti ibagam, tasyak ton ti mang ibaga kanya na. Kwa. Orayik langin, mare. Anya? Ay, mabayag pa nga sumangpad dayjay. Sana balen, masadutak nga minan niya agsublay no nakaawid akon. Iso nga oraya kon. Sige nga rod Makaamo ka, pare Mario. Agkape-kape nga rod, pag urorayam. Sige man nga rod, mare. Agyaman na ka. Lermo! Oy, Lermo! Agring kan! Agring kan na! Aldawon! Mangan ka! Aden siyang patkuamakan! Agring kan! Nangalaan nyo iti taraon. Into day tersina! Ijay store! Mangan kan ta mabisin kan, nabanog ka na torog. Kaninyo dayta, nanang. Tapno at day pigsayo. Napigsa ako na, tapi nakanda kon. Nanganak iti kilaban kan asin. Ala, mangan kan. Tapno at day pigsa mamaturog manan. Ala, itulin nyo dayta. Tapno, adan tumanin ka ninyo, nanang. Ay, si Kangay. Sana balikan yak. Saan ta kapakatanagan, nanang? Sige ka. Awan ipig sa mamaturog, nakong. Adda, nanang. Ala, itulin nyo dayta. Tapno adda ka ninyo no madamdama. Sige nga raw. Idadang ko no madamdama. Ta kanan ta adwa. Ikak to itisoy. Tapno mangantay ti adobo. Nay, papanamanan, bakit itang? Inak man nagsursor. Barang makapido ta kiti kwarta. Tapno dagatang ko iti makan. Ay na, kakaasi ka mo't bakit? Kasla awan anak mo iti kastangar aramidam. Ada anak ko, ni Lermo. Uwan angam sadot mo't dayjeng anak mo. Anyat kukun na ya. Nakaturog. Oh, makitam, nakaturog ba rin? Basta damagag no anyat kukun na, nakaturog. Anyat klase na nga anak ngay, baybayan na kamot ngay na. Kabailak ti magna, napigsaak pay. Dahito lang dyan ko ti problema. Nasakit na wang kargana. Uwan tabi na ibayan na kanya anak mo. Man-mano ti anak akas iti anak mo. Baybayan na ti inana. Awan utang na na yung baganagam. Kilaban mo man ki, Jedita.
Ay, awan kilaban may. Impakan ni bakit ko iti aso di kilaban may. Naladaw kamot ngamin ngay may. Agad, oray saan na kilaban na? Teka lutluton, no issue. Ay, sana mabalin Tay kilaban laang ti mabalin ko ngay padawat. Ay, sayang. Sige nga raw. Tay nagsumapol iti makan. Mabisinan dyan ako. Nabisinan namat matorog. Mandaram ngamin dyan mo asadot bakit itang pagtalawon pa ikiti di balayon tawan tumitlat sirbina. Sadot nga anak. Awan maitulong na. Ay, awan maitad ko nga makan. Ibagam ngamin dyan mo tagtrabaho. Nakaturog nga rod, balasang ko. Apay, saan nga masyan kanya yaw? Bakit kayon, agkabaw kayo pa yan? Ngambaybayan na nga, pag napag na kayo ti kalsada? Enton naatalan kayo? Nakaturog nga rod. Katre nga ma. Awan serbi na nga anak nga. Naitatao pa ilang nga rod no sadot matlang. Kwartaban nga rod, oray 20 lang. Awan, nagswerte kay din na diyang anak mo? Wano, ibabaw na kang agpalimaw, stop na dakanan yung nga duwa. Ha? Awan asin na kada kayo nga ubing paymat. Nasurok lang nga sa 50 ti taon na. Kapigpig saan na pa ako mga agtrabaho ti kasya nga taon na. Agaitan mo, wano awan. Awan, iso nga pasensya kayon. Nangig ko timbagbagam kini apong itang. Bakit? Apay akas jay. Kasla nagdakkel launay tiguram kini tatalir mong anak na. Asano? Nakasadsadot. Ket ore man sadot. Awan pa kibiyangam iti dayta. Tabiyag damot day jay. Dakkel ti pakibiyangak. Tada tayo timang mangtad iti limos iti inana. Nga isumutikan kanan na. Ha? Masurunak. Jelamat maturog tararamidan na nga. Ay, huwag gayam. May nakumpare mga Mario Tadtay. Uro-urayan na ka nga sumangpat. Tada ka no ibaga na nga. Saan mata nga nakauray? Anya nga tamot ibaga na kanyak. Kanayon nga umay diti balay. Ngam dinakmat mauray. Kinal daw samot nga umay diti balay. Kat matukan siguro nga agururay Di na pala imbagagan kati kayat nang ibaga kanyak. Tsaka mo Sekreto yung siguro nga agkumpare Baka for the boys only. Nan, kasyak tuman lati mangdanon kan kuanan ni Jibalayda. Ay, saanan? Makita manan dya ang pang-asawa na Jibalayda. Ket, man ano kumano makitak? Sa balin tumanan ti panagkin ni tayo nga duwa. Baka madibilap tirek na yo. Sapay adam ang pang dadya nga babae. Kasi kamat, kaya-kayat mamot nga kita-kitaan dyan lopo na, no ag short pan. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam. Saan ko nga ramid ti kasta? Anya tamok ngay. Bye-bye aman parem to may tibalay. Uramid to yan. Han nga si katya kundi apan ija ta, jak kayat. Pare, ni pare ngay. Rimwaran, karuruar na onay. Kasta ka de. Ay, wen, nagluto ni bakit iti tupig. Nangalak iti pangramanan nyo. Atoy, Ay na, agyamanak, Mario. Sige, sumrak ka. Wen, mare, urayak manan ni pare Diego. Ket no, jak tumaurayan agad. Agawid akon. Sige makaamo ka. Agkape ka. Wen man nga rod. Agyaman na ka, mare. Anya timpla na. Jasi good. Wen, Sabel. Jasi good, Lermo, agreeing ka na ko. Adain siyang put ko pansit. Intad niyan shit nga anak ni Mimik. Lermo! Nanang... Agreeing ka, tamangan ka ni ti pansit nga intad niyan shit nga anak ni Mimik. Da kayon ti mga nanang... Nanganak ko na. Ada pa'y manok akinan ko.
fried chicken na baboy. Idulin nyo. Takanin yun to na mabisin kayo. Sana. Kanam nga rod. Ala, mangankan. Tapno da pamig sa mamaturog. Ta, nabsuga kite. Fried chicken na baboy. Nay, anyat sangitam ngay. Di kag sangit Ada ka naman. Di mon sangitan ti pansit. Taitad ko talaga kan ka. Kawan mangagawan. Masyanak langamin kada kayo, nanang. Kakasi kayo ama panagpalpalimos iti taraon. Tapno adda lamayawid yo amakan. Gat, napigsaak mo ta magmagna. Agtaray-tarayak to pa inoradroma. Pasensya kayo, nanang. Di kay matulungan. Siyak ko matirumpang agdiskitar iti ka din tayo. Awan bael ko. Nakapsuta kan maulawak. Pakawanan ko ba? Di kay may payan itinapinta sa panagbiag. Kakasi kayo matnanang. Sikati kakaasi, anak ko. Masya na kunay kan katanay. Mabisbisinan ka na maturog. Awan ipig sa mamaturog. Tadi ka matmangmangan. Nanang. Nalamangan kawan, tamadamdama, maturog ka manan, tapno napigsa ka. Kakasi matinak. Di na mo tilawlawatan na kapo iti panagkabaunan. Awan mabalin ko. Jakmat kabailanan tag trabaho. Urayak layangan ti patay ko. Kapo iti sana maagasan na sakit ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makamo kininanang ko. Di mo ko mabaybayan, Apo.